On je ubica iz prošlosti, oduzimač životne energije, najveći zlikovac do sad, Moro. Goku! Son Goku! Svi znamo da u nastavku Dragon Ball Super serijala se pojavljuje novi neprijatelj Moro, ali ko je zapravo on? Moro je neprijatelj koji se pojavljuje 10 miliona godina ranije, odgovoran je za uništenje Iragi zvezdanog sistema i istrebljivanje živih bića na čak 320 planeta. Moro je bio toliko jak da ga čak ni galaktička patrola nije mogla da ga porazi i zatvori u pritvor, nego ga je morao pobediti stari vrhovni Kaioshin zajedno sa južnim Kaioshinom, koja su tada bila najjača bića iza Birusa i Visa u 7. univerzumu i jedva su ga bili porazili. Zanimljivo je to da dok je Moro bio zatvoren u galaktičkom zatvoru, bila mu je izrečena smrtna kazna. Smrtna kazna, kraj priče. Ali zbog njegovih neverovatnih moći nikada nisu uspjeli to da urade, pa su mu dali doživotnu robiju, sve dok se nije oslobodio, a sada naši junaci Goku i Vegeta moraju da ga poraze. Inače, to je samo mala ljudi biografija Moroa, a sad idemo na njegove sposobnosti. Naime, što se tiče Moroovih sposobnosti, to su let, sposobnost letenja upotrebom Kia, i Blast, najosnovniji oblik energetskog talasa, osjećaj Kia, naime Moro može da osjeti tuđu energiju na velike udaljenosti. Telekineza, tehnika koja omogućava korisniku da snagom svog uma manipuliše predmetima i ljudima kao što je i prikazano u mangi. Psihička kontrola, bacanje kamenih predmeta, Moro je sposoban bacati komete kao i što je prikazano u mangi dok se borio sa vrhovnim Kaiem kao i sa južnim Kaiem. Magija, iako ima impresivan nivo snage, Morova prava snaga leži u magiji. Pomoću nje on je u stanju da apsorbuje i manipuliše životnom energijom kao i da pomera predmete i živa bića. Apsorbovanje energije, Moro je u stanju da usisa celu životnu energiju sa planete, a zatim je pretvori u Ki Blast kuglicu i pojede kao kolač i postane mnogo jači, nešto slično kao Majin Buu. Večni život, Moro ima sposobnost da produži svoj životni vek hraneći se kijom živih bića. To je i sam razlog zašto ima 10 miliona godina. Manipulacija životnom energijom planete. Tom tehnikom Moro se brani zahvaljujući životnoj energiji planete od koje stvara strujne talase koji su smrtonosni. Klon iluzije. Koristeći svoju magiju Moro može stvoriti iluzionarne kopije sebe kako bi prevario protivnika. Barijera. Koristeći svoju magiju Moro može da stvori energetski štit oko svog tela. Čitanje uma. Moro može da uđe duboko u um ili ti memoriju svog protivnika i da je pročita što mu dobro dođe u borbi. A u pičku materinu, pa nije baš lako ovo biti anime youtuber, mislim treba tu mnogo muke, inače bacite like i subscribe da me podržite, eto jebi ga, da počnemo dalje. Ki prenos, Moro može prenijeti svoju energiju drugoj osobi kao što je prikazano u mangi. Energetski talas iz usta, Moro je u stanju da gađa protivnika energetskim talasom iz usta, kao što je i prikazano u chapteru, samo ja klipam ne znam koji broj, inače to je ono kad se Moro bori sa Vegetom. Inače ljudi, moje mišljenje, pa jebi ga i nemam neko mišljenje, ali ajde. Inače ja smatram da kada bude nastavak Dragon Ball Supera da tu Goku neće pomoći ni Ultra Instinct, nego će tu biti vjerovatno neka fuzija kao i protiv Brolija u filmu 2018. godine,
tako da smatram da je Moro, bar po meni, do sad najjači protivnik u super serijalu kao i ostalim, a vi napišite u komentarima šta vi mislite. I to bi bilo to, ljudovi moji dragi, kao što znate bacite like i subscribe, napišite u komentarima kako vam se čini ili ti sviđa ovaj klip, napišite neku temu vezanu za Dragon Ball serijale, a do tada peace!